pada eling sing sregep drengki mesti disengiti mula kuwi tumindak sing ati-ati aja nganti gawe laras ning ati aja drengki aja drengki aja drengki kuwi bisa marakna adoh rejeki bisa enggak disengit nang endi-endi mau ngejalaran mau saka drengki mula aja drengki mula aja drengki moga-moga ari drengki enggal mari kabeh bae sedulur sing pada eling sing sregep drengki mesti disengiti mula kuwi tumindak sing ati-ati aja nganti gawe